Jednog popodneva Maja je naišla na drevnu knjigu koja je sijala zlatnom svetlošću, skrivenu duboko u prašnjavim uglovima njene školske biblioteke. Njen prijatelj Petar se pridružio ponevši sa sobom svoj verni kompas koji kao da je reagovao na magiju knjige. Uz nalet svetlosti knjiga je otkrila portal uvlačeći dvoje prijatelja u magičnu avanturu izvan njihovih najluđih snova. U snežnoj čistini sreli su Deda Mraza kako drži blistavu mapu koja je obećavala da će ih voditi u njihovoj potrazi. Trio je dešifrovao mapu otkrivajući lokacije 3 začarana ključa skrivena u različitim carstvima. Prvi ključ je visio sa najvišeg drveta u blistavoj šumi, čuvan nestašnim svicima. Drugi ključ je bio skriven duboko u podvodnom carstvu, okružen blistavim koralima i svetlucavim ribama. Poslednji ključ je bio zakopan u ledenim vrhovima olujne planine gde je vetar zavijao kao divlja zver. Sa 3 ključa u ruci otključali su skrivena vrata u biblioteci, otkrivajući njenu najveću tajnu do sada. Unutra su otkrili kuglu znanja, magični artefakt koji je imao moć da ostvari snove. Zajedno su naučili da su timski rad i znanje najveće bogatstvo. Usrdačno s Bogom, Maja i Petar su se vratili u svoj svet, spremni da svoju magičnu avanturu podele sa svima.